Sastanak koji je trebalo da bude politički fajront godine pretvorio se u neočekivani bromans. Donald Trump i novi njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani, čovjek koji ga je u kampanji zvao despotom, stajali su jedan pored drugog i smeškali se. Trumpova portparolka je vikala komunista u Beloj kući, Mamdani gađao metaforama, a u ovalnom kabinetu Harmony mode on. Obojica su pričala samo o jednom, krizi pristupačnosti u New Yorku. Stanovi, troškovi života, inflacija, ono što najviše boli njihove birače. Trump ga je čak tapšao po ruci i rekao, bit ću navijač za njega. Novinari su pokušavali da ih vrate na uvrede. Despot, komunista, čak i jihadista. Ali oni su uporno vraćali priču na ekonomiju, stanarine i bezbednost. Ispostavilo se da dele više nego što misliš. Obojica iz Queensa, obojica vole New York i obojica znaju da će ih birači meriti po tome koliko život u gradu postane jeftiniji i sigurniji. Hoće li primirje trajati posle 1. januara? Ovo je politika, ali za sada najčudniji duet godine svira u savršenom unisonu.